Most prijateljstva između obrenovačkih i francuskih gimnazijalaca postoji već 10 godina. Taj most nastao je najpre na pozorišnoj sceni, da bi se mnogo godina kasnije preneo na muziku, književnost, umetnost. Profesorka srpskog jezika i književnosti u Obrenovačkoj gimnaziji Dragana Simić osmislila je dvojezični program na temu Most. Light motiv ovog programa je reč most, budući da smo zamislili da ove godine našim prijateljima iz Francuske predstavimo Ivu Andrića, našeg Nobelovca, i njegovo umetničko delo i književno delo. Ovo je program koji povezuje sve ono što smo prethodnih dana videli od Andrićevog legata u Beogradu, od posete Višegradu. Francuski gimnazijalci u Obrenovac su doneli most Mirabeau Guillauma Apollinairea, ali i želju da saznaju više o Ivi Andriću. Mislim da su naši učenici imali priliku ovaj put da zaista otkriju koji značaj ima Iva Andrić u vašoj kulturi. Posetili smo njegov legat u Beogradu, most u Višegradu, i siguran sam da će naši učenici i mi lično nastaviti da otkrivaju Iva Andrića vrativši se u našu zemlju. Razmena gimnazijalaca deo je oktobarskih gimnazijskih svečanosti kojima se obeležava Dan škole. Pod oktobarskim gimnazijskim svečanostima zamišljeno je nekoliko programa koje će naša škola prezentovati obrenovačkoj javnosti. Imaćemo i izložbe, i književne večeri, i recitale. U okviru programa predstavio se bend gimnazije Gabriel Tušar iz Lemana.